sang movin lo pi na leng pa chu hung du the na dingin koi ham thi che lo pi na leng pa hi pakai thane ta le hang ta galmuna thane pen pakai hi wo ker ko jom se na lu khang sangot wo khang lu ya ke sim sa pat pi ho ke khang sang win lo pi na leng pa hung du the na dingin ke che lo pi na leng pa hi koi ham thane pen pakai mai hi Ating sundaba kunin pati bu beca uhan. Ichi hainom village ngadinga ama sapena ung sada ovin thing ovung ki puro na dinga ichi konin hanwa kuna sunga hi ovung puro na ne diu itabang ovin sada hausa pule Kumite ho panham jo se patin pati hu anram tada tuni ni khu hin ije in tha ga sa hi pakai ho na ding ho mite pakai kin bol na ding de mai cham sin na ding ami lo pi pon do na hen dingin tuni or hani som la khan ni nin halang ni dan khan da ke a hi Pakai sa Reverend on Thang Kapi number 21 person Kaiman Apa patin sa papatin sudah sa patin mena ichi hoin ni kon hi handon na kan hi tan hi